Kuri iyi si ya none dutuye hari abantu bafite amafaranga menshi cyane ku buryo bugoye kwiyumvisha cyangwa se kuyabara. Mu miryango y'abaherwe uyu munsi ndakubwiraho hari abafite amafaranga ku buryo uramutse uyafashe ukayagabanya wenda buri muturage wese w'u Rwanda. Buri wese kuva ku mwana kugera ku mukecuru rukukuri yajya ahabwa nibura miliyoni 5 buri mwaka. Mu gihe cy'imyaka 10 ari umwaka umwe gusa buri muntu yafata nibura miliyoni 50. Ibi ni mu gihe kandi hirya no hino ku isi abaturage benshi bataka inzara, ubukene, izamuka ry'igiciro cyo kubaho, ibikomoka kuri peteroli ngubwo ubukode bw'inzu, ibiribwa ndetse n'ibindi byangombwa by'ibanze by'ubuzima. Ibi bikaba mu gihe ifaranga naryo kandi ribona umugabo rigasiba undi. Reka tuvuge hano muri Amerika hari imyigaragambyo n'imyivumbagatanyo ikomeye y'abantu barambiwe ngo iyi mibereho idatanga icyizere cy'ahazaza kizima. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Gicurasi, imbere y'inyubako ya Trump Tower i Manhattan, New York, ifatwa nk'umurwa mukuru w'isi, hatangiye imyigaragambyo idasanzwe. Imyigaragambyo ngo yo kwamagana abaherwe b'isi, ababilionaire. Imishahara idahura n'igiciro cyo kubaho cya none, aho kwigondera ibitunga imiryango myinshi biri gusaba gukora utuzi turenze kamwe amanywa nijoro, ni kimwe mu bibazo aba banyamerika bari kuzamura. Ubwishingizi bw'ubuzima n'ubuvuzi bigeretseho imisoro yitwa iy'umurengera itindahaza abo mu byiciro byo hasi by'ubukungu ibizwi nka middle class n'ibya lower class, igakungahaza ababilionaire. Ni imyitotombo iri mu kanwa ka benshi muri aba baherwe benshi ntibasora, business zabo zinjiza amabiliyari zimwe zisonerwa imisoro, aho abanyamerika bo mu byiciro byo hasi by'ubukungu bagize hafi 90% basaba ko aba bakire nabo basora aho kubanyunyuriza imitsi basora muri duke binjiza. Leta nka New York, San Francisco, Nebraska, Maryland, North Carolina na New Mexico intero n'imwe, umukire nadohore, umukire nadohore. Ujya unyura ku bizu birebire, amasoko manini azwi nka malls, ibikompanyi by'amazina aremereye, ukibaza babishinze cyangwa ba nyirabyo. Reka turebere hamwe imiryango 5 itunze byinshi mu byo tubona, dukoresha, turya buri munsi cyangwa se tugana umunsi ku wundi hano muri Amerika. Nturumvamo Elon Musk ufatwa nk'umuherwe wa mbere ku isi, ba Bill Gates, ba Bezos wa Amazon, yewe cyangwa na Donald Trump, kuko aha turavuga ubukungu bw'imiryango atari umuntu ku izina rye. Ubukungu bw'aba ba Elon bwitwa First Generation Builders, bushingiye ku byo bubatse mu bihe bya vuba kandi bikaba ku izina ryabo atari umurage ukomoka mwa basekuruza. Iyi miryango 5 ngiye kukubwira ifite ubukungu muremure cyane ugera kure, mbese basekuru na basekuruza banahoze ari abami b'imbaraga mu butunzi. Hamwe umwana avuka kugeza ku buvivi n'ubuvivure bwe nta kibazo cy'amafaranga azigera, ahubwo ikibazo ari ukwibaza ati aya mafaranga yose nzayamaza iki? Umuryango wa mbere duhereyeho ni uwa Walton Family. Niba uba muri Amerika nta kuntu waba utari umukiriya uhoraho wa Walmart. Yego, Walmart ni isoko rinini riri muri buri mfuruka, buri gace, buri leta ya Amerika. Iyi ni ya Walton Family. Mu 1945 umusore Sam Walton wo muri Walton Family nyine yashinze Walmart ya mbere mu gace kazwi nka Rogers muri leta ya Arkansas. Umugore we Madame Helen Walton ndetse na murumuna we James Bud Walton bamwiyunzeho, nuko Walmart iraguka ubukombe. Byabaye amata byaye amavuta ubwo umukobwa wa James Bud Walton witwa Anne Walton yaje gushyingirwa mu wundi muryango w'abakungu cyane uzwi nka Stan Kroenke Family, maze bahuza imari. Anne yazunguye imigabane myinshi muri Walmart maze ayihuza n'umugabo we Stan. Uyu Stan niwe muntu rukumbi utunze ubutaka bunini kurusha abandi baherwe bose ku isi muri Amerika, aho afite miliyoni hafi 3 za acres z'ubutaka, mbese ni nk'igihugu cya Qatar cyose. We n'umugore we Anne Walton bakimara kubana bahise bashora imari no mu yindi mitungo. Bafite business zitabarika ziganjemo iz'imikino, nk'ikipe y'igihangange ku isi y'umupira w'amaguru yo mu Bwongereza ya Arsenal. Bayifitemo imigabane myinshi cyane. Arsenal y'abagore nayo bayifitemo ijambo rinini. Los Angeles Rams yo muri NFL
ni iyabo. Denver Nuggets, abahangange muri basketball muri NBA, ni iyabo. Colorado Rapids nayo ni iyabo, ndetse n'izindi kipe nyinshi narondoye. Amaguriro akomeye uzabona mu mastade akomeye ku isi nayo ari ku izina ryabo. Hera kuri Emirates Stadium yo mu Bwongereza, Sophie Stadium i California, YouTube Theater i California nayo ni iyabo. Paramount Theater i Colorado ni iyabo. Ongeraho systeme za kamera zo mu kirere nka Skycam yo mu bya siporo n'amateleviziyo yibanda ku mikino muri Amerika, ni ibyabo. Uyu muryango ufite amafamu kandi manini cyane y'ubuhinzi n'ubworozi n'amashyamba muri leta ya Texas, iya New Mexico, Montana, Arizona n'ahandi. Amafaranga ya Walton Family arabarwa muri tiriyari zirenga 700. Umuryango wa kabiri tuvugaho ni w'aba Macmillan, uzwi nka Cargill Macmillan Family. Kuri tiriyari 177 binjiza ku mwaka umwe gusa, aba nibo bafite kompanyi y'ubucuruzi bw'ibiribwa ngari muri Amerika yose n'Uburayi, dore ko iri mu bihugu 70 ku isi. Kuva mu 1865 aba bagaburira abanyamerika n'abanyaburayi amoko anyuranye y'ibiryo ku rwego rwagutse muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo ubo ntibafite brand y'ibiryo wasanga mu maguriro, ahubwo inganda ngari zabo n'amafamu yabo bakora produits zikorwamo ibyo biryo izindi kompanyi zitugurishaho. Bari mu ngeri zitandukanye: inyama, amagi, amata, amafu n'ibirungo bikora imigati, ibisuguti, ngabo mu mpeke, ubuto n'amoko menshi y'amavuta. Baratangatanga no mu mashokora, amasukari n'imyunyu. Mbese ntawe wacikira Cargill. Mu buryo uzi cyangwa utazi, Cargill uzayisanga ku isahani yawe niba utuye muri Amerika cyangwa muri bihugu 70. Kompanyi y'agatangaza ifite amashami. Umuryango wa gatatu tuvugaho ni w'aba Koch. Koch Family bo ni ibigugu mu by'imitungo kamere na technology. Bafite kompanyi ya Koch Inc. ariyo ya kabiri ngari muri Amerika, ikoresha abakozi barenga 120,020, ikinjiza tiriyari 125 ku mwaka umwe gusa. Peteroli, ubuto, gasoline, fuel ni bimwe mu mitungo kamere bacuruza, atari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa ndetse no hanze yayo. Bafite amashami nk'irikora impapuro zibyara ibikoresho byo mu ngo nk'amapapier hygienique, ibikombe, amasahani, amasabune, ibirahure, amasume ndetse n'ibindi. Aba kandi ni abahanga mu ikoranabuhanga n'amashanyarazi, dore ko Koch itunganya ibyuma n'insinga byifashishwa mu gukora izi smartphones dukoresha, imodoka zikoresha amashanyarazi, ibikoresho byo kwa muganga n'ikoranabuhanga ryifashishwa mu nyubako zinyuranye. Koch Family ntigarukiraho, ahubwo yanatangatanze mu butabire n'ubugenge, aho bakora produits zifashishwa mu laboratoire mu gashami kabo kitwa Amvista. Mu mafumbire mvaruganda naho nibatanzwe, aba bafite ishami ryitwa Koch Egg and Energy Solutions rikora aya mafumbire bakayakwirakwiza ku isi yose. Undi muryango wa kane tuvugaho ni w'aba Emersons. Emerson Family batazirwa akazina ka The Forest Kings, abami b'ishyamba. Iyo havuzwe ibijyanye n'ibiti, amashyamba, imyubakire muri Amerika, imbere ya Emerson Family abandi baherwe barayamanika. Aba batunze amamiliyari ya hegitare za timberland muri leta zinyuranye nka California, Oregon, Washington, binyuze muri kompanyi yabo yitwa Sierra Pacific Industries. Kubera ko inzu nyinshi zo muri Amerika zubakishwa imbaho, aba barayoboye cyane mu bikoresho by'ubwubatsi: imbaho, amadirishya, floor zo hasi mu nzu, ibisenge ndetse n'ibindi. Kuva mu 1949 ubwo iyi kampani yatangijwe na Carly Emerson ndetse n'umuhungu we Archie Red Emerson, igenda yagura amashami hirya no hino. Abana n'abuzukuru n'abuzukuruza bavuka bateganyirijwe umurage w'amamiliyoni yo gukomeza ubucuruzi bw'umuryango. Mucyo dusoreze kuri Mars Family. Aba ba Mars bo batandukanyeho gato n'abandi twavuze hejuru, kuko kompanyi yabakijije imyaka n'imyaniko ishingiye ku tuntu duto umuntu yakwisuzugurira akumva nta kizatuvamo. Bombo, shikarete na shokora zakijije uyu muryango kuva mu 1911 ubwo iyi kompanyi yabo yitwa Mark Inc. yatangizwaga na Franklin Clarence Mark. Niba ukunda ibisuguti, nta kuntu waba utazi bombo na shikarete za M&M, Mars Bars cyangwa Kind Snacks.
aba babarirwa muri tiriyari zikaba 200. Bakaba kandi banafite ubundi bucuruzi hirya y'amabombo bujyanye n'ibiribwa by'imbwa, ipusi n'utundi tunyamaswa twororerwa mu ngo, pets. Hari ijambo twese tuzi ngo abafite nibo bongererwa. Ni nk'ibyo byose birazwi cyane ko mu isi y'imbaraga za politiki z'ibihugu, political power, ifaranga riba riyoboye. Ni koko aho rikubise haroroha. Umuherwe yahagurutse akavuga ijambo ryumvikana inshuro 1000 kurusha umukene. Akawa munyarwanda ngo uwambaye injamba ntagira ijambo. Ibi ni byo aba baturage bigaragambya banaheraho bavuga ko abakire bari kwitambika mu mibereho yabo bakoresha leta. Mbese leta ikagendera kuri gahunda zabo kabone niyo zaba zipyinagaza rubanda. Urugero ni nkaho hari abadatinya kuvuga ko hari abakire bateza ibi byorezo tubona ku isi mu nyungu zabo. Mbese teza ikibazo nyumuza n'igisubizo, icyo gisubizo uzakigurisha isi yose. Witwa intwari, ifaranga ry'imene mu rindi.